Nemam nikoga u životu koji je rekao, ja vidi ja da moram. Nego ljudi koji me guraju, koji, ne mislim bukvalno da me guraju u kolicima, nego me guraju onako, i govore možeš ti to, znaš ti to, tako da i od njih crpim i jednostavno iz inata crpim. Iz inata nekog jer ne želim uopšte da budem ta osoba koja će nešto kukat, koja će govoriti da je teško. Ja to nekako sam sa sobom završim. Mora naravno i bude i tih situacija kad je teško, ali ja to u svojoj osobi završim i onda sam kasnije ok. Tako da nije teško crpiti inspiraciju i biti pozitivna kad hoćeš da budeš pozitivna, kad jednostavno odlučiš da budeš pozitivna i mora čovjek biti pozitivan čisto da ne poludi. Iako ne izgleda možda tako, ja sam imao par veza, do duše neuspješnih, ali hajde to do mene. Imao sam prvu vezu koja je bila poprilično zamorna, fizički zamorna, ali je moj problem šta bi nam djevojku u električnim kolicima i vi to ne možete stići. Zakasniš minutu, gotovo. Stand-up komedija me nekako i najviše izvlači iz kuće. Oko nje nekako imam najviše obaveza, u stvari to mi je trenutno jedina obaveza koju imam. Mimo nekih seminara koje također posjećujem vezano za osobe s invaliditetom, ti seminari neki koji se jako često održavaju kod nas. Mimo tih seminara, znači stand-up komedija je jedna od stvari koje me često izvlači iz kuće, idemo na probe, družimo se, tako. Jednostavno shvatiš u svojoj glavi da uvijek može gori. I onda si nekako i zahvalan što to nije otišlo, što nije gorije nego što jeste. Bilo je situacija, ispričat ću vam jednu anegdotu koja je onako mene palila mi šamar poprilično. Situacija kad sam ja bio u tim nekim, kad sam bio i mlađi i bio sam u tim nekim crnjacima i šta ja znam i onda sam upoznao momka koji doslovno nema ni ruku ni nogu. On se smijao punim glasom, mislim, bio je vesel, onda ja skontam pa mislim šta je tebi. Znaš, tako da desi se jednostavno to, desi te neke situacije gdje ti jednostavno kažeš sebi ma daj. Nije to najgore što se može desiti. Možda je malo ružno tražiti inspiraciju za sebe u ljudima kojima je gore nego tebi, ali jednostavno je to nešto što je mene izvuklo i što me tjera da idem naprijed i da se smijem, da se zezam, da jednostavno ne pokazujem da i ja imam nekih loših trenutaka gdje, ne znam, noćima ne spavam zbog bolova i zbog svega toga, ali imate i ljudi koji ja možda ne spavam jednu noć, oni spavaju 6 od 7 noći. Dobro, evo nazad, Nazad prema sebi. Da imam noge gdje spustiti. To što ih ne koristim, znači da je ne treba spustiti. To. Ništa drugo baš lijepo. To kad mi je doktor rekao, kaže, bogam ćemo kada je morat odsjeći nogu, on se naskirao. Šta si rekao, skirao, svakako ih ne koristim. Hajde, bogateš. Došli smo kući. Dosta je bilo diskriminacije za jedan dan.